Почитувани гледачи, денес имаме еден ексклузивен гост, голема светска одбојкарска легенда Владимир Вања Грбич, со кого ќе разговараме преку Скајп за неговата исклучително богата и успешна кариера. Вања Грбич, добар ден и добродојавте на нашата програма. Ете, успеавме да воспоставиме врска и се надам дека ќе имаме еден интересен разговор. Прво да ве прашам како сте? Супер. Сега сум супер. Еве, на почетокот да ни кажете, вие имате настапувано во многу клубови широм светот, меѓутоа, она што е посебно интересно, имате освоено 14 трофии во вашата богата кариера. Што за вас тие значат медали? Па тоа е само sa репрезентацијом. Sa клубовима сам освојio не знам ни ја колико, искрено. Трофеи су окей. Важно je da se osvoji zato što je to rezultat rada, ali isto tako i splet okolnosti. Mislim da se danas sve vezuje za rezultat i sve se vrednuje rezultatom, ali je pravo istinsko zadovoljstvo manje u ostvarivanju rezultata koliko put do samog ostvarivanja tog rezultata. Jeste. Važno je, ja kao dete nisam osvojio ništa. Osvojio sam samo jedno balkansko prvenstvo kad sam imao 19 godina i to je sve. I posle toga sam bio gladan da osvojim što više. Ali zbog osvajanja sam se trudio i radio maksimalno. Izvoreden odbojkar. На некој начин тоа ви внесе во одбојката. Еве да ни кажете како се случи Владимир Вања Грбич да замине во одбојкарските води? Pa ja mislim da svako vreme nosi neke svoje šampione, nosi neke svoje ljude koji obeležavaju neko svoje vreme. U vreme kad je igrao moj otac, to je bilo neko vreme druge odbojke. Ja sam gledao kako oni igraju i trudio se da oponašam njih i da budem neko ko će napraviti od onoga što je njihovo i moje najbolje. Gledao sam posle njih i neke druge, modernije, savremenije i onda sam ja stigao gde sam stigao. Danas je situacija mnogo drugačija. Danas su nam deca više na telefonima. Ovo je broj 1. I danas imamo drugi veliki izazov. Rad sa decom je potpuno drugačiji i treba da bude potpuno drugačiji, jer su i deca drugačije. Raditi danas sa sistemom koji je bio pre 20, 30, 40 godina, da se deci prenese ostvarivanje vrhunskog rezultata, a ne zadovoljstvo, ravno je presudi. Oni će vrlo brzo da kažu ćao, ćao. I to nije dobro. Tako da stvaranje ne novog mene ili novog Nikole ili novog ne znam koga, jeste u stvari samo shvatanje dece njihovog potencijala, shvatanje njihovih želja, mogućnosti i radeći na tom razvoju pomoći im da se ostvare maksimalno onako kako oni to najbolje mogu. A prenoseći im naravno pasiju, zaljubljenost i principe koji su evergreen, koji će biti večno. Možda ni kažete za vaše tatko nekoliko zbora, kako čovjek беше taj? Moj otac je bio general. Bio je veoma strog, ali je bio pravičan. Zato što je on prvi bio taj koji se ponašao onako kako je govorio. Najbolji pedagog je onaj koji svojim primjerom pokazuje deci kako treba da se rade stvari. I
onaj koji je dosledan i koji radi uvek onako kako priča. A to je jako teško. Mi smo u ocu imali super heroja čije su super moći bile principijelnost, pravičnost i doslednost. Vrlo jednostavno. To nam je bila fantastična platforma da mi postignemo to što smo postigli. Možda ni kažeš какво детство имаше ти во твојот роден град? Знаеме дека многу генерации имаат израснато со многу скромен начин на исхрана, меѓутоа цел ден физичка активност за разлика од денеска. Како поминуваше на Вања Грбич денот кога беше во најмалите години? Mi smo odrastali na polju, na ulici. Igrali smo se igrama koje smo sami smišljali. Igračkama koje smo sami pravili. I ta vrsta kreativnosti nam je u stvari bila i zabava da nešto smislimo, a i zabava da se tim igramo. Ono što je nailazilo u trendu, da li je prvenstvo u košarci, u fudbalu, u odbojci, u rukometu, u vaterpolu, nije bilo bitno u čemu, čak i u hokeju, zimi. To je ono što smo koristili da se time bavimo. I neko se pronalazio u ovome, neko u onome. Mislim da je to bilo zdravo odrastanje. I mislim da je to bila prava inspiracija da smo se mi nalazili upravo u tome. Nismo imali niti skupu opremu, niti nam je bilo potrebno sve fenomenalno da bi mi mogli da ostanemo na tome. Ne, naprotiv. Mislim da upravo emocija, kao emocija, je bila ona koja je bila broj 1. I to nas je vodilo do današnjih dana. Еве, кажете ни неколку збора и за вашата мајка, бидејќи и таа е нераскинлив дел од сите ваши успеси на целото семејство Грбич. Како вашата мајка се вклопуваше во целата таа ситуација? Ви даваше ли подршка кога почнате со одбојката и така натаму? Pa, ono što je po meni najbitnije od svega jeste da svaka sila mora da ima i drugu silu da drži balans, odnosno da drži ravnotežu. Otac je bio neko koji je usađivao principe, gurao nas da radimo određene stvari, a majka je bila ta koja nam je pomagala da to razumemo. I to je u stvari ono što i jeste najbitnije, da smo mi imali uvek glas razuma. Mislim da je majka tu u stvari preko svojih leđa prevukla najveći teret i da nam je bila uvek ta koja nam se nalazila za sve ono što nam je trebalo. Во оваа прилика мора да споменеме дека вашето место Клек има 3 олимпици, тоа сте тие Никола Грбич и Дејан Бодирога. Како може така едно мало место да има толку успешни спортисти? Pa imamo jednu internu šalu, mi kažemo ovako, ako hoćete da osvojite olimpijsko zlato, najveća mogućnost jeste ako se rodite u Kleku. Така. To je tako. Mi imamo 5 medalja olimpijskih. Nikola i ja imamo po 2 i Dejan ima 1. Pored toga ima 90 reprezentativaca iz različitih sportova, što pionirskih, što kadetskih, što juniorskih, što seniorskih. I to je selo koje su žene osvojile kup 64. a muškarci prvenstvo 72. Samo momci i devojke iz Kleka. Pričamo o prvenstvu Jugoslavije, ne pričamo o prvenstvu Srbije, koje je bilo mnogo ozbiljnije i mnogo jače. Колку жители има Клек сега? Ima 2350. Да, тоа е добар Tako пример. da kada se neko žali na brojeve i kaže nemam dovoljno dece, nemam dovoljno,
neka se seti da nisu brojevi ti koji odlučuju, već način rada i motivacije dece koja su tu. Ja sad ono što го паметам, тие на почетокот од 90-те години имаше многу голема еуфорија во медиумите како Никола и Владимир Грбич заминале во Загреб да играат за екипата на Младост. Тогаш во тој период тоа беше многу медиумски помпезно испратено. Како беше тој период кога заминувате во Загреб? Ja sam u Zagrebu prvu godinu proveo u vojsci, služio sam vojsku tamo i drugu godinu sam igrao za Mladost. Mladost je bila najorganizovaniji klub u staroj Jugoslaviji. Imali su mlade igrače koji su bili sa teritorije cele Jugoslavije. Imali su odličan sistem, odličnog trenera, svoju salu, kuhinju, smeštaj, teretanu, apsolutno sve. I da se nije desio rat, Nikola je bio već usmeren da dođe kod mene u Zagreb. Nažalost, desilo se šta se desilo i taj projekat nije mogao da se nastavi. Ja samo mogu da zamislim kako bi bilo da smo nastavili dalje. Тогаш во Младост мислам дека беше Раде Малевиć. Jest, Rade Malević je bio trener, Trpimir Barać je bio pomoćni. Imali smo asistenta iz Amerike, tada u tom trenutku su Amerikanci bili vodeći na svetu što se tiče odbojke. Imali smo Pat Powersa, olimpijskog šampiona iz Los Angelesa 84. koji je bio sa nama u ekipi i od koga smo naučili jako puno stvari. Što igračkih, što iz profesionalizma. Ja sam imao priliku da budem sa njim u sobi, tako da smo i pričali dosta. Меѓутоа, она што е интересно, Вања, од тој период Хрватска во одбојка буквално ја нема никаде на светската мапа, а Србија експлодира со своите резултати. Зошто е тоа причина, не знам, меѓутоа, очигледно е дека таму не се добро работи. Pa ja mislim da u svim bivšim republikama ima potencijala. Ono što smo imali mi kao sreću jeste da smo kao mladi otišli u inostranstvo. Ja sam otišao sa 22. Nikola je otišao sa 21. Mi smo iz inostranstva donosili tehnologiju, vežbe, načine, sve kako da se radi sa mladima, odnosno sa igračima, i to smo delili sa drugima. Mi smo polako, postepeno gradili ono što će biti budućnost, jer smo imali svest onoga gde hoćemo i šta hoćemo da radimo. Slovenija je bila 2 puta druga. Da je. Slovenija nema 1 milion stanovnika. Makedonija je bila 2 ili 3 puta druga u Euroligi. Tako. Hrvatska je uvek imala dobre igrače, ali nikad nije uspevala da napravi neki značajan rezultat. Bilo je dosta problema između igrača Saveza i to je konstantno tako. Bosna i Hercegovina je fantastičan rasadnik igrača koji su na putu ili za Hrvatsku ili za Srbiju. Tijana Bošković i Brankica Mihajlović su u reprezentaciji Srbije. Дали ќе се сложите со мене дека одбојкарскиот спорт на просторите на поранешна Југославија оди во вистинска насока? Еве, рековте дека Словенија има изворени резултати, меѓутоа се уште другите, како што рековте, заостануваат. Што е потребно тие да направат да бидат чекор како Србија и Словенија? Pa, znate šta, prvo, Odbojkaški savez Srbije radio jako dugo, odnosno Jugoslavije pa Srbije, radio je jako dugo na tome da se organizuju i mlađe kategorije. Mi smo bili kadetski prvaci sveta i ova generacija gde sada noseći igrači Atanasijević, Jovović, Uroš Kovačević su bili kadetski prvaci sveta. Sa njima se radilo dobro
i ulagalo se jako puno u mlade. Mi smo podelili 60.000 lopti po celoj Srbiji. Ne bili stimulisali decu da krenu da rade odbojku. Kontinuitet obezbeđuje da ste konstantno prisutni, odnosno da vaš program deca prepoznaju i da hoće da dođu na odbojku. To je ono što je po meni veoma važno i ono što nedostaje ostali. Slovenija ima fantastičan program gde je fakultet za šport i država povezana, tako da u Sloveniji rade testiranje najvećeg broja dece i imaju podatke vezano za decu ko može, šta može, gde može, koliko može. Trenutno u Srbiji, poslednje 4 godine, se sa decom radi jako loše. Dovedeni su ljudi koji su tu politički, iz interesa, i Srbija u poslednje 4 godine nema ni jedan rezultat u domenu Evrope ili sveta, a da ne kažem da ne uspevaju čak ni da se kvalifikuju na evropsko ili svetsko prvenstvo. Znači, jedini način da se ode na evropsko ili svetsko prvenstvo jeste ukoliko se je organizator. Ova prilika mora da го споменеме и легендарниот Александар Боричич, кој на почетокот на 90-тите години овозможи Србија да учествува на големи надпреварувања и на некој начин тој човек ја одржува одбојката во Србија долги години, еден вреден, амбициозен човек со визија за работа во одбојката. Pa jeste, on je prošao sve od igrača koji je 75. osvojio bronzu, trenera, sportskog radnika, onda kasnije i predsjednika Odbojkaškog saveza. Imao je viziju. Viziju je uspeo da sprovede i to je ono suštinski što je realizovalo, odnosno ono što je dao rezultat. Vi kada imate viziju, ukoliko imate ljude koji vas prate, vi tu viziju možete da sprovedete. Ukoliko imate viziju, a nemate ljude sa kojima to možete da sprovedete, onda ste u problemu. Tačnije, ono što, recimo, njegova opaska, ukoliko imate soluciju, vi onda nemate problem. Ako imate problem, onda samo imate problem. I ako tražite samo problem, a ne soluciju, nalazit ćete samo problem. Tako da ja sam se priključio Odbojkaškom savezu Srbije 2009. godine kada sam završio karijeru i bio sam u njemu do 2016. godine radeći upravo na mlađim kategorijama kroz odbojku na pesku. Odbojka na pesku je za 3 godine uspela da osvoji prvu bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu mlađih kategorija i da osvoji mediteranske igre. Nakon izlaska praktično odbojka na pesku više ne postoji. Да, во тој период, 90-те години, Србија имаше ембарго, неправилно и некоректно, меѓутоа, вие постигнувате изворени резултати и на некој начин бевте гордост на целата нација. Jeste, mi smo imali sreću da budemo prvi koji su izašli, koji su se takmičili, između ostalog igrali smo kvalifikacije u Makedoniji, u Strumici. I jako veliki broj ljudi je došao da nas gleda. Tada je praktično prvi put odbojka došla u prvi plan i ljudi su mogli da vide šta je to odbojka zaista. Onda nas je dočekao recimo Banjica koja je bila mala, jer je jako veliki broj ljudi ostao na polju. Mi smo prvi izašli da igramo internacionalne utakmice. Igrali smo u Pioniru, gde je bilo 7.000 ljudi. A onda smo igrali na Spensu u Novom Sadu protiv Švedske, protiv kojih je bilo 10.000 ljudi. To je ozbiljna euforija i ozbiljan pokret. Jako mi je drago što smo imali priliku da igramo pred njima, jer je ambijent je fenomenalan. I to je neki trend koji se nastavio relativno dugo. Neki trend koji polako danas opada i meni se to ne sviđa. Jer mislim da upravo zainteresovanost, investicija i rad sa mladima je onaj koji pokriva apsolutno sve. I to ljudi nikako da razume. Jer i danas je ovde, kao što je u Makedoniji, kao što je ne samo u celom regionu, nego i u celom svetu, oni koji rade sa decom imaju ekonomsku bazu, a ne kulturološku.
I to u stvari jeste ono što pravi razliku, da deca koja imaju pare, ona treniraju, a deca koja su talentovana, koja obično nemaju pare, imaju problem da treniraju. I onda vi tu imate negativnu selekciju, gde jako mali broj kvalitetne dece dolazi do izražaja. Круна на вашата генерација под водство на Зоран Гајич беа оние чујени Олимписки игри, оној поен кој Вања Грбич и ден денеска го има на сите шпици во светските телевизии. Еве, кажи ни, опиши ни работата на Зоран Гајич во тој период, како успеа да направи една компактна екипа и да дојде до сите овие медали? Pa, znam kako, od 95. godine pa na ovamo, mi smo donoseći tehnologiju pomogli Gajiću da stabilizuje, odnosno da radi na razvoju naše generacije. Od 96. od priprema za olimpijadu, Nikola i ja smo bili praktično oni koji su mu pomagali u sastavljanju ekipe, odnosno u podršci vezano za izmenu određenih igrača, vezano za strategiju i tako dalje i tako dalje. Tako da smo za veliki broj igrača garantovali mi, odnosno sugerisali mu da za mene najklamoroznija jeste bila ona 2000. kada smo rekli Ivan Miljković mora da igra svetsku ligu da bi mogli da ga imamo na olimpijskim igrama u Sidneju, jer ako hoćemo da osvojimo olimpijadu sa Batezom ne možemo da osvojimo. Što je naravno kod određenih igrača izazvalo određenu lošu reakciju, ali to je njihov problem. Uglavnom, imati igrače koji su uz vas i koji vam pomažu je velika stavka. Ima ona jedna jako interesantna priča što kaže Kvisko i rekao sam nego Gajo kako ćemo mislim za taktiku kao dogovorite se vi to najbolje znate. Tako da mi smo imali jednog odličnog kondicionog trenera koji nam je pomagao da se pripremimo tako što je iskušavao naše limite. A ovo ostalo mogu slobodno da kažem da je bila najvećim delom naša zasluga. Во тој период имавте многу лути ривали во селекциите на Италија и на Холандија. Чудна работа Холандија, после тие успеси јас нема од светската мапа на успеси. Еве, опиши ни го тоа ривалство со Италија и со Холандија. Италија имаше добра екипа со Джани, Холандија со плеймейкерот Бланже и други. Kako ti ga opišavaš to rivalstvo? To je, kao sam rekao, malo prevezano za rad sa decom. Imate ovakvu situaciju. Holanđani uzmu generaciju i rade selekciju te generacije. Dijapazon te generacije može biti 2, 3, 4 godine, ne više. I onda i selektiraju one koji su najbolji i investiraju u njih. I oni dok traje ta generacija, oni su na vrhu. Kada ta generacija nestane, imaju vakum od 15 godina. I oni tako rade u fudbalu, u odbojci, u svim ostalim sportovima. Samo što odbojka u Holandiji nema novca koliko ima fudbal. Tako da ne mogu tako često da izbacuju generacije kao što inače izbacuju. Sad možete da shvatite koliko je u stvari kontinuitet u radu sa mladima važan da ne bi preskočili ni jednog potencijalnog vrhunskog igrača. Još jedna stvar vrlo bitna. Najbolji igrači, najčešće, oni koji osvajaju i oni koji prave razliku, nisu iz glavnih gradova, nisu iz Skopja ili iz Beograda, nego iz malih mesta. A znate zašto? Zato što glad za dokazivanjem, za uspehom, za svakodnevnu borbu čini olimpijskog šampiona onakvim kakav jeste. Oni koji žive u velikim gradovima, koji imaju komoditet, koji imaju izbor, koji imaju mogućnost da im je sve dostupno, vrlo retko postaju vrhunski. To je jednostavno tako. Naša generacija nije imala ni jednoga koji je bio olimpijski šampion iz Beograda.
Evo Tako. da spomeneme ta generacija, bevte вие, вашиот брат Никола, потоа Милковиќ, Горан Вујевиќ и останатите Ѓула Мештар, вие живеевте како едно семејство. Da, to je generacija koja je osvojila 2000. godine olimpijske igre. Ja vrlo često kažem, to je primer kako ne morate biti prijatelji sa nekim da bi dosegli vrhunac. Mi nismo nikad popili niti kafu, niti piće zajedno, niti otišli u restoran, nikad. Ali smo na terenu bili okupljeni oko onoga što je zajednički cilj, rezultat. Igranje za svoju zemlju i dokazivanje svom narodu koliko nam je stalo. To je bilo tada. I to je to. Da li se собирате таа генерација заедно да го прославите тој ден кога станавте олимписки? Правите ли такви средби? Ne. Ne. Šteta. Znate kako, važno je da se ono što se desi, desi zato što ste vi svesni zbog čega ste tu. Da li će se sad slaviti ili se neće slaviti, to je opet do odnosa. Ja kao što sam rekao, mi nismo bili prijatelji, bili smo saradnici. I to je okej. Zbog reprezentacije da bi se dokazali da bi radili sve što treba. Iskreno, mislim da je to i tako treba da ostane. Da li ćemo proslavljati ili nećemo, mislim da to nije toliko bitno. To je naše. Kažem, medalja kao medalja ne znači. Znači više ono što je osjećanje. Najviše ono što znači jeste da jedan pravi olimpijski šampion je pravi olimpijski šampion svakoga dana. Svojim ponašanjem i svojim primjerom. Taj se ne prodaje nikome. Taj se ne prodaje nikome i za njega ne postoji lični interes. On je svestan uloge koju ima u društvu i tako se shodno tome i ponaša. Имате настапувано во многу држави во светот, еве Италија, Грција, Бразил, Русија, Јапонија, Турција. Во сите тие држави сте имали и убави моменти, меѓутоа сте имали разочарувања. Па еве да ни ги издвоите овие држави, како ги оценувате кога бевте таму, кога настапувате? Pa je ovako, Japan je zemlja apsolutno Rusija, kad kažu Rusija i čujemo se, jel? Halo, čujemo se? Rusija je, ja sam bio u Moskvi do duše i kažu da Rusija nije oličenje ruske duše i s te strane mislim da su u pravu. Rusija je možda malo za mene bila i razočarenje. Dosta hladna. Italija, gde ljudi žive najlepšim, najugodnijim životom ubedljivo. Najvažnije im je kako izgledaju, a manje kakvi su iznutra. Grčka koja je onako bila za mene jako veliko razočarenje, jer ako te ne prevare nisu ispunili svoj cilj, to je, Bože moj. Brazil gde sam doživeo najveće sportsko razočarenje i najveće maltretiranje, jer smo trenirali skoro ceo dan, povrede i tako dalje i tako dalje. I namerno sam ostavio kao posljednju Tursku, gdje sam završio karijeru, koja je nama najbliža i najsličnija, po mentalitetu, po mnogim drugim stvarima, gdje sam stekao jako puno prijatelja i gdje sam mogao na našem jeziku da uđem i da kažem šta hoću da jedem i oni bi mi servirali. Dobro, во секој случај имате убави спомени од сите тие држави. Меѓутоа, да се вратиме еве сега на домашен терен. Кажете ми твоите сознанија какви се имали таленти во Србија? Mislite danas? Da. Pa znate šta, taj broj ljudi koji su talentovani se drastično smanjuje. Zato
Oni koji su vrhunski, oni će da odskoče, ali sve manje i manje njih dolazi u situaciju da odskoči zato što je novac taj koji definiše da li će da se bave sportom ili neće. Ja radim kamp, internacionalni kamp, evo već 4. godinu. Dolaze mi deca iz 36 zemalja sa svih kontinenata i ono što sam primetio da je svake godine sve teže i teže i da su deca kada dođu kod mene presrećna, vraćaju se u klubove Milanom, a opet iz klubova se vraćaju poprilično razočarani jer ne dobiju ono što su očekivali. I onda se trudimo da pomognemo onima koji rade sa njima, da sa njima rade najbolje što mogu, još bolje, jer smatramo da je za budućnost onoga što mi radimo ili ono što bi želeli da prenesemo deci upravo u tom domenu saradnje i motivacije dece. Što mislite, da li treba, po primjeru na košarkarska taba liga, da ima nekoja regionalna odbojkarska liga kada što ќе дојдат до израз овие таленти од просторите на поранешна Југославија? Pa ja lično mislim da bi to bilo dobro, jer je to ujedno i spajanje tržišta, kao što je to uradila košarka. I mislim da, ja sam to 97. godine predlagao Boričiću, da se organizuje tako nešto. I mislim da to može i mislim da to mora. Jer mislim da bi to bila prava stvar. Ono što ja pripremam i ono što ja radim jeste projekat prekogranične saradnje u koji je uključeno 10 zemalja između kojih i Makedonija. I veoma mi je drago da sam u Janta Voleju, Gorana Janevika, našao jako dobrog partnera sa čijim klubom i opštinom Kisela Voda u Skoplju ćemo napraviti sporazum za prekogranični sporazum između Makedonije, Bugarske i Srbije, gde će deca moći potpuno besplatno da rade, usavršavaju se po mom programu i da ćemo to raširiti i na ostatak Makedonije, odnosno Bugarske, odnosno Srbije. I to je jedan od 11 projekata koje radimo, jer mislim da je naš zadatak da pomognemo deci da budu bolji nego što smo mi. To je filozofija kojom se vodim kada radim kamp, to je filozofija kojom se vodim kada radim sa decom, jer smatram da svako od nas treba da da ono što ima i može da bi naša deca sutra bila bolja. Сакам да ве прашам, вие во една прилика рековте едни многу загрижувачки податоци, дури 96% од децата имаат проблеми со стопало, со деформитети, а диабетисот, односно шеќерната болест е зголемена за 1500 пати. И доколку секоја држава не преземе мерки на време, тоа може да стане епидемија. Nažalost, mislim da nismo ni svesni kakve probleme imamo i koliko će to da ide i da bude sve gore i gore. 96% dece ima krivu kičmu, ravna stopala, neke ortopedske deformitete i ono što i radimo kod mene na kampu, prva stvar jeste upravo analiza tih deformiteta i nalaženje ortopedskih vežbi. Druga stvar koja se tiče motorike i motoričkog razvoja, koji je ništa manje značajan i važan, jeste da su deca što se tiče koordinacije i agilnosti mnogo slaba, zato što nema nastave fizičkog vaspitanja i zato što deca ne rade to po programu. Sposobnosti dece su već pale za 20 do 30%. Što budemo išli više dalje, ta cifra će biti sve veća i veća, deca neće hteti da rade uopšte fizičko vaspitanje. Tako da, to nije pitanje sporta, to je pitanje zdravlja. Zato što i psihološka stabilnost i održanje biološko nas kao bića, zato što nam se potencija smanjuje, i kvalitet života i sve ono što generalno nas čini nas, odnosno naš
život kvalitetniji će ići dole. Ukoliko se ne opametimo i ukoliko ne budemo radili onako kako treba. Vanja, ovdje ima jedan drugi problem, konkretno je, u mojat grad znam mnogo primjeri, dojde učenik na čas po fizičko obrazovanje i veli ne sakam da, odnosno ne možem da vežbam, бидејќи цел ноќ сум играл компјутер, професорот му вели ке вежбаш, он вика не можем да вежбам, дојде родителот и го оправда и вика Боре не мора да вежба. Меѓутоа со тоа му прави штета на самото дете. Tako je. Zato što se roditelji postave zaštitnički prema svom detetu i misle da znaju šta je to što je najbolje za njihovo dete. Ja sa roditeljima ne razgovaram. Ono što radim jeste program koji može da se prati i da se vidi. Ako me roditelj pita kako je moje dete, ja kažem doviđenja. Ako želi da dođe i da daje sugestije detetu dok radi, onda dete i roditelj idu napolje. Mora da postoji trougao roditelj, učitelj i dete na vrhu. I jedan i drugi moraju da rade u interesu deteta. Ali ni jedan ni drugi ne smeju da utiču na autoritet jednoga ili drugoga, već moraju da se pomognu i da ta baza odnosa bude solidna zbog interesa deteta. Deca moraju da rade, vežbaju, da se trude i da pate. Jer ako ne budu patila sada, patit će posle. I to je ono što je suštinski najvažnije. Како тоа е проблем, државата малку поагресивно да го работи? Pitanje je da li postoji politička volja ili ne da se to uradi i da se to sprovede. Jer ukoliko postoji politička volja da se taj program sprovede i da se vodi računa o sopstvenom narodu, o zdravlju sopstvenog naroda, onda će to da se uradi. Ukoliko ne postoji, ukoliko su Soroševci i druge nevladine organizacije tu prisutne da bi rekli ne, onda mislim da tu ima jako malo izbora. Ja sam napravio udžbenik za fizičko vaspitanje od 1. do 4. razreda osnovne škole. Najveći protivnik bili su udruženja učitelja i grupe Soroševaca. Iako je udžbenik priznat kao zvanično didaktičko sredstvo od strane Ministarstva prosvete, nije implementiran niti u jednu školu upravo zato što oni to ne dozvoljavaju. Jer jedan narod možete da slomijete ukoliko mu slomijete obrazovanje, odnosno zdravlje. Дали сметаш дека како по некои други земји во светот треба да има секој ден физичко образование? Еве, например, Унгарија има во школите секој ден по еден час физичко образование. Dali ste fantastičan primer. Viktor Orban, koji je bio fudbaler, koji je izgradio ne znam koliko sportskih terena i koji ulaže u sport bez rezervi, napravio je pravu stvar. Ali šta je isto radio? Otežao je Soroševci nevladine organizacije. I ne interesuje ga šta Evropa nameće. On radi ono što je u interesu njegovog naroda i svoje zemlje. I svako ko je normalan i pismen trebao bi da radi isto. Sve što je u interesu vašeg naroda, bez obzira da li je to rekao Pera, Žika ili Laza, je u interesu vašeg naroda i treba da se podrži. Ćao, zdravo, doviđenja. Uopšte nije bitno ko je to predložio ili ko će to da sprovede. Već šta je interes našeg naroda. Tačka. Меѓутоа, Вања, овде има еден друг проблем, што малку родителите го наметнуваат време на глобализација, деца треба компјутери да учат и така натаму. Родители да наметну ништа. Roditelji treba da su tu, da slušaju, zato što je autoritet prosvetnog radnika uništen. Ne postoji autoritet učitelja. I to je problem broj 1. Ja nekad nisam smeo da kažem nastavniku ili učitelju neću. Danas učenik srednje škole stane pored profesora, maltretira ga dok ga njegov kolega, drugar slima. I učitelj ne sme da uradi ništa jer će biti optužen za maltretiranje maloletnika. Еве, вие работите како професор, како ви оди работата по физичко образование? Pa vidite, ja predajem na fakultetu, što znači to su već formirane osobe. Ja nemam apsolutno niti jedan problem. Nikad.
Nisam do sada imao apsolutno nikad slučaj da mi neko kaže neću ili tako nešto. Nikad. Mislim, nije problem, ne mora niko ništa. Ja nikoga neću da teram na bilo šta. Ali, ako ja svoje vreme posvetim nekome, onda to vreme on mora da poštuje. Ili su zna da su vrata. Кога ви правиле споредба, Вања, споредба на физичка култура и образование во минатото и сега, забележлива е огромна разлика во пристапот на работа пред се. Nekad se znalo zašto se radi fizičko vaspitanje, postojale su škole, odnosno postojale su sekcije i iz tih sekcija se išlo do školskih ekipa, odnosno sofke i tako dalje. Danas, deca koja privatno treniraju su u školskim ekipama, izmenadžerisane su da dođu, da igraju za školsku ekipu, a ostala deca iz škole apsolutno ne učestvuju u tim aktivnostima. Katastrofa. Fizičko vaspitanje nabavi 70% dece poštedu od doktora i to je to. Neće da se deca znoje. Znate što I ima onda ovdje... posle kad dete ima problem, onda su krivi nastavnici u školi. Ovdje ima jedna sintagma koja veli физичко образование не е толку битно важно наводници, битно е математика, информатика, хемија. Ima i taj slučaj da učitelji u mlađim razredima naročito prebacuju matematika i ostale predmete pre fizičko. Aj samo se zapitajte jednu stvar. Da li dete koje ima krivu kičmu i koga bole leđa može da radi matematiku? Može li da svira klavir ako ga bole leđa? Može li da crta ako ga bole leđa? Može li da sedi 2 sata ako ima skoliozu i ako je iskrivljan? Ne može. Dete koje se bavi fizičkom aktivnošću je dete koje apsolutno ima veće mogućnosti i za intelektualni razvoj. Samo što to tukani ne razumeju, zato što misle da je njihovo najvažnije. Ne. Program koji ja radim je 360 stepeni razvoja ličnosti. Jer ne možete da izvučete samo jedno i da radite samo na jednome. Zato što to samo jedno stoji na klimavim nogama. Ali, pošto mi imamo usko specijalizovane privatne škole koje se završavaju, izvlači se iz konteksta ono što bi trebalo, onda ti ljudi ne razumeju suštinu. I to je najveći problem. Bez dobrog fizičkog vaspitanja nema ni matematike, ni književnosti, ni umetnosti, nema ničega. Jer to dete nije sposobno da izvede ono što treba da izvede. To dete će da se razboli. 40% muškaraca je radno sposobno danas. 40%. Znači 60% nije radno sposobno. Da se sada ide u vojsku, 60% muškaraca ne bi moglo da uzme pušku. Odnosno 60% muškaraca se po nekim starim pravilima ne bi nikada oženilo, jer ih devojke ne bi ni pogledali. А како Вања да објасниме тој феномен? Еве, денеска е многу падната социализација на самите млади генерации, излегуваат во кафе, барови, не се Upravo дружат. zbog toga. Zato što im je najbolje sredstvo komunikacije ovo. I oni kažu, idemo kući, sad ću da ti pišem na Instagram ili sad ću da ti pišem na Facebook. Ej, nemoj to. Kod mene na kampusu telefoni zabranjeni, imaju samo jedan period dana kada mogu da ih koriste. A deca imaju toliko aktivnosti da im ne trebaju telefoni. Kada shvatimo da je ovo sredstvo, a ne osoba, onda smo uspeli. Jer ovo treba da služi kao servis, da pošaljemo poruku, da se javimo ili da nekome damo na znanje gde ćemo da se nađemo, da se družimo. A ne da nam ovo bude svrha postojanja. Vidite, tu je upravo problem.
što program koji deca rade mora da bude interesantniji nego što je igrica na telefonu. Jer ako nije, to je to. A ako radimo starom tehnologijom, nikada to nećemo uspeti da postignemo. Сега да ја прашам на овој камп што работите, дали имате дечиња од Македонија? Ima. Trebalo je da dođu ove godine u 5. smenu. Dogovorili smo bili, preko Jante smo se dogovorili da najveći broj dece dođe u 5. smenu, jer je bilo najviše mesta. Strumica, Bitola, Tetovo, Skopje, Kumanovo. Međutim, morali smo da otkažemo kamp zbog vanredne situacije koja je dovedena u Sokobanju. Samo da podsjetim, mi smo radili 3 smene kampa od 28. juna do 19. jula. Kroz kamp je prošlo 303 dece i 75 trenera. Nas ukupno 378. Naravno, imao sam trenere i iz Makedonije. Za 25 dana, koliko smo mi bili na kampu, pošto smo mi došli 4 dana ranije, za 25 dana imali smo 0 zaraženih COVID. 0. Zašto? Zato što način na koji smo radili, doktor koga smo angažovali, stručnjaci koje smo angažovali su nam rekli morate da radite ovako, 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 ovako. Ja sam u jednom trenutku imao 128 dece u kampu. Nijedno dete nije pogrešilo. Nijedno. Kada ulaze u hotel, dezinfekcija nogu, dezobarijera, dezinfekcija ruku. Doktorka ih pregleda, komplet. Pluća, srce, pritisak, grlo, istorija bolesti, da li su dolazili u susret sa nekim koje na ovaj ili ona način bi imao temperaturu i tako dalje i tako dalje. Uzimaju stvari i smeštaju se u hotel. Pravila od hotela do sale sa maskama. Slobodan prostor sa maskama. Jedini prostor kad nisu imale maske su bili kad su bili na treningu, kad su bili u sobi i kad su seli u restoran da jedu. Ako se vi ponašate tako, nećete imati problem. Ali je problem što u našem regionu ljudi su stoka. Izađu napolje, hodaju bez maske, sede u kafani, njih 10 zagrljeni pevaju i onda se pitamo zašto se raširila pandemija. Pa naravno da se raširila. Zato što ne razmišljamo o onom drugome, a ni o sebi. Ma neće meni da se desi, pa hoće. Да ја прашам ништо, кој е вашиот став за овој нов коронавирус? Da. Moj stav? Да. Vidite, korona se dogodila. Ne, ja uopšte ne razmišljam o tome ko stoji iza toga, kako, šta, zbog čega, da li je 5G, da li je virus, da li je bakterija, da li je Bill Gates, da li hoće da nam nametnu vakcinu, pa zbog da li hoće da nas čipuju, to apsolutno nije bitno. Ono što je najvažnije jeste da sačuvamo žive ljude. Svako od nas iz svog okruženja izgubio je nekog jako bliskog. A mi svojim primjerom i svojim ponašanjem čuvamo one oko nas. Moramo da shvatimo da ovo moramo da preživimo. Pa kad preživimo ono, onda možemo da pričamo o tome da li je ovako ili onako. A ne, onaj ne nosi masku, pa neću ni ja. Onaj je baš sad u inat njemu neću. Tako se ne radi. Ja smatram da mene prati jako veliki broj ljudi. Naročito deca i mladi. Moje ponašanje je takvo da ja dajem primjer. Ukoliko se ja ponašam neodgovorno, ja šaljem neodgovornu poruku ostalima i poziv da se i oni ponašaju neodgovorno. Obzirom da sam ceo život radio po principu koji treba da je takav kakav jeste, da su mi moralne i duhovne vrednosti na prvom mestu, onda se ponašam onako kako se držim. Odnosno kako pričam. Vrlo jednostavno. Еве кажете ни, како човек, како спортист, вие многу големо внимание обрнувате на природата и екологијата. Сметам дека ние кон природата во изминатите децении бевме многу некоректни. Bilo je puno toga. Ja sam radio na jednom projektu koji je revitalizacija Mladice, to je drinski losos, u reci Drini.
ubacili smo 45.000 komada u reku Drinu i uspeli smo da je spasimo. Naravno da smo zbog politike bili izbačeni sa ribnjaka i nismo mogli da nastavimo dalje. I to je nešto što ljudi danas prepoznaju, osjećaju, žao im je, ali nema nazad. Jedna od ideja bila nam je da napravimo regionalni centar za salmonidne vrste i da probamo da revitalizujemo i da vratimo one riblje vrste koje su ugrožene. Što znači mekousna pastrmka u Bosni, mekousna pastrmka u Crnoj Gori i mekousna pastrmka u Makedoniji. Bolje poznata kao ohridska pastrmka, između ostalo. Zašto? Zato što su oni tu bili mnogo pre nas. I naš način odnosa prema prirodi govori o nama. Mi treba našoj deci i unucima da ostanemo, da mogu da vide nešto od prirode koju smo mi videli. Mi smo je samo smo je pozajmili od njih i na taj način i treba da se ponašamo. Da je očuvamo za njih, da oni mogu da u tome da uživaju. A mi se ponašamo prema našem okruženju katastrofalno. Sve do nas. Nije do drugih. Da, imate jedno hobi koje го практикувате постојано, тоа е ловење на риби. Каде заминувате најповеќе? На Дунав, на Тиса? Pa da vam kažem, u poslednje vreme sam se mnogo više prebacio na more. Obzirom da su naše reke i jezera devastirane, da je voda prljava, da se naši ljudi ponašaju kako se ponašaju, nikako, da za vreme zabrane ribolova love, da postoje ljudi koji od toga žive, koji su u saradnji sa organima, ribočuvarima, policijom, daju njima nešto ribe i onda oni to nose i prodaju, da tome ne može da se stane na kraj. I jednostavno prešao sam na more, ja more obožavam, vodu obožavam, idem da pecam u Hrvatsku najviše, tamo imam prijatelje i tamo provodim vreme. Imam svoj krug ljudi sa kojima idem i to je to. Останавте да живеете во Србија, иако имавте шанса да заминете во странство, како еден голем светски великан, меѓутоа, вие сте патриот и останавте во Србија. Зошто се решите на таков чекор? Zato što svi mi koji smo proveli puno vremena na polju, znamo da si na polju večito samo građanin drugog reda. I nikada nećeš biti na istom nivou kao oni. Čak i da uzmeš pasoš, nema veze. Uvek ćeš biti stranac u njihovoj zemlji. Ja se jedino u svojoj zemlji osjećam svoj na svome. A druga stvar koja je po meni još i važnija, ja treba da se vratim, da zemlji u kojoj sam ja odrastao pomognem vraćajući joj i učeći decu koja treba da porastu, kako da nauče na isti način i još bolje da je vole i da se brane i bore za nju. Da li некој од твоите три ќерки има афинитет кон одбојкарскиот спорт? Има ли наследник некој во Вања Грбиć? Pa ove dve starije treniraju odbojku, ali ja ih ne pritiskam. Meni je važno da se deca bave sportom, da su u sportu i to je to. Ove godine su sve tri ćerke bile na kampu, učestvovale su u aktivnostima. Starije dve u 3 smene, a ove mlađa je bila u 2 smene, jer su došli malo kasnije. Sin je bio tu, ali on je 4 godine još mnogo mali da učestvuje u kampu, ali su deca bila sa mnom sve vreme kampa, naravno. Imaju talenta, imaju afiniteta, ne znam na koga, im je verovatno na majku. Ali kažem, meni nije važno da one budu ili da postignu rezultat. Meni je najvažnija stvar od svega da se razviju, da budu zdravi pravi ljudi. To je broj 1. Еве ќе прашам оваа прилика, како може една мала земја Србија во женска одбојка да така доминира во светските рамки, има изворено талентирана генерација која треба да експлодира на Олимписките игри во Токио следната година? Pa može. Ako dovedete Bošković i i Brankicu Mihajlović iz Republike Srpske, odnosno iz Bosne i Hercegovine, može.
Njih dve su okosnice ekipe i oko nje su se složile ostale. Tako da u principu nije problem. Dugo je ženska odbojka najbrojniji ženski sport kod nas. I sigurno je da je to dalo i rezultiralo sa velikim brojem igračica. Tako da to apsolutno nije sporno. Ono što mene brine jeste nastavak. Ja mislim da i u Makedoniji ne bi trebalo da bude problema da se napravi jedna ekipa koja može da gura bez ikakvih problema, kako kod muškaraca, tako i kod žena. Mislim isto tako i Crna Gora koja ima jako mali broj ljudi, ali genetske predispozicije ljudi su takve kakve jesu. Nemojte mi dati 100 miliona ljudi. Dajte mi onoliko koliko mi je dovoljno da ja izaberem i svojim primjerom ih vaspitam, da ih povedem i da ih naučim kako treba da igraju za svoju zemlju. Prevedeno, dajte mi decu, dobit ćete šampiona. Ima li ambicije Vanja Grbić da stane selektor nekoš? Ne. Apsolutno ne. Ja sam čovek koji je rešio da se posveti odbojci, sportu, razvoju dece i edukaciji dece kroz sport. Da ih spremam za ono što je život. Nikola ima želju da radi sa odraslima, ja iskreno nemam. Radim ovo što radim, jako mi je dobro. Jako sam zadovoljan svojim izborom da radim sa decom. I sigurno to neću promeniti. To je jednostavno tako. Kada gledate vi svetskата odbojka u naredните godini? Srbija nema da učestva na olimpijskih igri za žal, međutim ima šanse u naredните godini na drugi nadprevarovanje. Ne znam iskreno, ja mislim da ćemo imati jako velikih problema. Ali opet kažem, ja sam završio 2016. sa srpskom odbojkom. Nisam kompetentan da se bavim previše, niti želim da se bavim tom problematikom. Mislim da će biti sve teže i teže. Zato što način na koji se radi sa mladima je takav kakav jeste i bit će sve manje i manje igrača. A i ovi koji su postojeći, mislim da se ne ponašaju u skladu sa onim kako to dolikuje reprezentativci. Način na koji razmišljaju. Pri kraju smo na naš razgovor. Da ni kaže Vanja Grbić, ima li nekoj posebne načine iskrene? Kako mu pominува работниот ден? Pa, znate kako, ja sam na jednoj specifičnoj dijeti, a ta dijeta je jedem sve. Nemam apsolutno nikakav problem što se tiče ishrane, niti ne znam ti ja šta. A ono što je veoma važno jeste da vodite računa o fizičkoj aktivnosti. Ako imate dovoljno fizičke aktivnosti, onda nije problem. Ukoliko vodite računa i ne mešate neke namirnice, onda je sve okej. I to nije problem. Naš najveći problem generalno jeste što mi volimo da se najedemo. Jer što je više utrpamo sebe, to mi se dokazujemo u svemu. A u jelu ne treba da se dokazuje. Ние од Македонија треба се гордееме, имаме неколку врвни одбојкарски асови од минатото. Тоа се Владимир Богоевски и Тасевски, со вашиот татко имаат настапувано. Од тогаш во Македонија немаме некој врвен одбојкар, има некои, меѓутоа не се во тие рамки. Pa znate šta, mislim da je u dobroj meri tu i stav države da podrži razvoj na najbolji mogući način. 2022. biće juniorsko prvenstvo Evrope za žene i ja već imam neke preliminarne razgovore da u okviru promocije samog evropskog prvenstva zajedno sa Goranom Janevićem iz Janta Voleja i sa Odbojkaškim savezom Makedonije napravimo nekoliko sesija u Makedoniji za promociju približavanja mladima bavljenjem odbojke
što će biti u cilju promocije same odbojke, naravno veoma važno, veoma značajno i veoma dobro da se odbojka popularizuje. Ali isto tako mislim da institucija mora da se posveti ne sportu zato što sad treba da pravi evropski šampion. Zato što kroz sport je adekvatan sistem koji može da se kontroliše, pre svega se pomaže zdravlju. I to je u stvari ono što je najvažnije od svega. To je moje lično mišljenje, moj stav i to je tako. Posledno prašenje, вие сте член на одбокарскиот клуб на Славни. Како го доживувате тоа признание? Ставите печат на вашата многу макотрпна и тешка работа во кариерата. Pa znate kako, to je Nobelova nagrada za odbojku. I to priznanje dolazi od ljudi koji su već unutra, tako da nije slučajno, a ne gleda se samo isključivo odbojkaško dostignuće, već pre svega kako i na koji način ste vi kao ličnost doprinijeli odbojkaškom sportu. Nikola i ja smo jedina dva brata koja su u odbojkaškoj kući Slavnih ili u bilo kojoj kući Slavnih uopšte u sportu. Što onako to čini veliku čast, iako se o tome naročito ovde ne priča puno, zato što to baš i nije popularno. Mogli bi još više da nas izdvoji od ostalih. Na kraju krajeva, nama to priznanje kao priznanje je nešto što se kaže, pa to je očekivano. Nije ni bitno. Mislim da u tom trenutku kada sam ušao u kuću Slavnih, samo sam shvatio šta treba dalje da radim. A to je da prenesem na one posle nas ono što je bilo učenje onih pre nas. Dobro ste pomenuli, ja sam imao Bogojevskog kao pomoćnog trenera u reprezentaciji, Tasu znam, to su ljudi koji su obeležili jugoslovensku odbojku svojevremeno izuzetno i to su ljudi koje sam gledao i koji sam krao znanje, odnosno pasiju. Sada dugujem njima, da u ime njih, onima posle mene, prenesem sve ono što mogu i koliko god mogu. A mislim da je upravo u tome veličina ljudi. Da daju, a da ne razmišljaju samo isključivo o tome da uzimaju. Jer sećam se, moj pokojni otac je svojevremeno sa generalijom, ja sam odlazio na treninge kao jako mali. Zamišljao sam kako ću ja jednoga dana da smečujem kao oni preko mreže i jedva čekao da porastem. Ja sada decu sa kojima radim gledam tako. Da im pomognem da oni preskoče preko duge i da postanu neko i nešto. Nije uopšte bitno da li će biti to odbojka. Neka bude bilo šta. Ali da kažu da im je odbojka i sport pomogla da postanu bolji ljudi, mislim da je to najveće priznanje koje može da se dobije. Posledno prašenje, imate li neko želba da pozdravimo u Makedoniji, ovdje imate neki prijatelji, vjerojatno? Pa znate kako, naravno da imam puno prijatelja i moj pašenok Sarim Burazer je igrao jako dugo godina u Makedoniji i oženio se Makedonkom, Simonom Stankovskom, tako da imamo i Snaju Makedonku. I porodica Janović sa kojima sam ja jako dobar, koji su u Skopju u okviru Janta Volea, ali isto tako i ljudi iz Odbojkaškog saveza Pera i Karonja, s kojima imam odličnu saradnju, kao i mnogi drugi sa kojima sam i sarađivao i radio. I mislim da je odnos ljudi iz odbojke u Makedoniji. Ja sam bio na seminaru u Skopju pre nekoliko godina koji je organizovao Olimpijski komitet. Kada je bio Željko Bradović, bilo ih je 19. Na seminar koji sam ja držao došlo ih je 150. Bilo je čak i ljudi i sa Kosova i iz Albanije. Što govori koliko su ljudi gladni, željni i koliko im treba podrška. I ja to smatram da je to jako veliki broj prijatelja koji imam i kojima želim da se zahvalim i ovom prilikom što su bili. Jer svi mi dišemo isti vazduh. I svi mi stremimo istome. Последно прашање, заокружуваме една порака за младите генерации
lično od vas? Ja mislim da ukoliko žele najbolju poruku da shvate, neka uđu na moj Instagram profil i neka pogledaju Instagram TV video priču koju sam ispričao mojoj ćerci Uni. Vezano za liniju koja razdvaja dva sveta. Svet običnih, prosečnih, normalnih ljudi koji ceo život ne žive već životare i plaše se da saznaju koliko mogu, šta mogu i nikada ne daju sve od sebe jer se plaše da saznaju ko su. I sa druge strane svet pravih vitezova i samuraja koji to nisu rođenjem, već izborom. Zato što žele da daju sve od sebe i da priliku koju su dobili pokažu samo koliko im je velika čast što su bili u prilici da daju sve od sebe. Ти благодарам, Вања, од срце, да ти посакувам многу здравје и успех во животот, да сте живо и здрава целата фамилија и да се видиме во некоја друга прилика во Македонија. Ако доаѓате во Куманово, ќе пречекаме, бидејќи вие сте овдека многу популарна личност во нашиот град. Može lako da se desi, zato što imam nekih par destinacija Kumanovo u svakom slučaju. Skopje, moram da vidim i Saško Vaskova, pošto treba na pecanje da idemo, Mrzenci obavezno na jagnjetinu i tako dalje i tako dalje. Tako da, kako da kažem, ja sam odrastao u vreme Jugoslavije kada je bilo od Vardara do Triglava gde se u svakom kutku ove naše velike bivše osjećam kao kod kuće. Tako da uvek mi je jako drago da mogu da dođem. Ти благодарам од срце многу и се гледаме во некоја друга прилика. Тоа беше разговорот со светската одбојкарска легенда Владимир Вања Грбич. Пријатен ден со нашата програма.